تفسير سورة الفرقان آية مغا الناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكارسو يفجريا بكلي أني تمناني أني بناني أني سبا. شهر الجمادى الأولى نوالا سنة بيسوين بكي هجريا سانكالو دورنا بيسوين بكي وفلودي. ميلادي نصاراو كجاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تاني فلانا بيسوين ودورنا. أمبي غولفولا مسجد السلام أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ألم سمين كرتا لنو أبام كباريان آية كنو. يوم القيامة دو لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقيامة دو الجنة دونكو أني تاسما دونكو وتكلني. وأصحاب الجنة هم الفائزون. الجنة دونكو لودي نيرو سرو بغير. وذلك أن أهل الجنة يسيرون إلى الدرجات العالية. الجنة دون باللبكة درجة كروتا لون ديما والقرفات الآمنة أني سو منو حكل سيجيبو كنو. وهم في مغام أمين. الجنة دون وبسيجي يرو لا سيجي يرو من حكل سيجي يرو حسن المنجر طيب المقام. سيجي ما يتشغو كني أسيجي فنكدي. خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. أو الجنة دوم بدوم النعمة كنورين وكسبت يرونيانا وكسب يرونيانا. وأهل النار يشيرون إلى الدركات السافلة متاسمة دونكو ونوبة سريكة جهنبا ديناو دما جهنبا كله دما منون بنيغن جكرو كتا. ولحسرات متتابعات أنو بلبكة نمشو دما نمشو منون بتغتغ نغنكو. وأنواع العجاب والعقوبات أنو بتلا جبان نونيا نجنغ كتا نونيا بشكر جهنبا كنو. إنها سات مستقرة ومقامة. جهنبا دون فنا وكسبت يرو جغو وكسب يرو جغو. أي بس المنجل منجرة وبس المقيل مقامة. وكان يرو جهنم دون كان يرو أيتشغو كجغو أسجي فنا كجغو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلا. أوار جنة دون يوم القيامة دون وبسبت يرو نمنا وبتلمنا يرو نمنا. أي بما أمنوه من الأعمال متخبلة. وينسر نمو سببوه نمو سبت يرو نمان سرو أنبتلمنا يرو نمان ويوكا بارا منون كبارا منون مننا.
yuka baranyo munun ke nu minana nalu ma nalu ori yato yemmi sorote yo soro wasaru ila ma saru lehi ori yato ulabana kata femo ulabana kata minna bi khilafi ahli an-nar yawlun tasuma dunke kala halate kelenya fa innahum laysa amalun wahidun yaqtadi dukhul al-jannati wa najati min an-nar parce que jahannaba don bara nyuma kelentu bolo min be se ka ke sababu ye ku kishi tasuma kudu arjanna kono ku kishi tasuma ma fanabbaha ta'ala bihali suwadai ala hali al-asqiyai aw ni aya la nyine munye ala ya hakili jigi ni mugo kunna dun kala halaye kan hakili jigi mugo kunna gon kala halala la nyine mode ni ala ko ewa arjanna dun ni ala ko be sabati ro nyumana ube tile mina yoro nyumana kuma la nyire munye jahannaba dun ube sabati yoro jugula ube tile mina yoro la tile ube ta tile mina yoro la tile mina yoro min ka jugu ko sobe ban mo nimba yira ko ala ka kursili ka tele don ko ye delila tan ninde misali la ko jiya dombe chogumi ni ala ye kiri tigeli damina sogoma sani wala ha wakati kiri bebe ba arjanna dum beta tile to mina arjanna de jahannaba dum beta tile to mina jahannaba de sogoma kan sani wala ha wakati ala betila kiri bela jinnani hadama dembe kono fembe ala ba be kiri tige kata sogoma wakati kata wala ha bebe ba sharu hisab ala ka kursili kateli arjanna dum beta tile to mina arjanna jahannaba dum beta tile to mina jahannaba ala fule ko de foya ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يغمر تعالى عن حول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة ni aya munun be nakala ala ban kibariya masam min korta lendo siranya fi munun be ke kiyama keneka ani ko ba munun be ke kiyama keneka abu usiranya fi unna abu ko bawla faminha inshiqaqu samai wa tafatturiha wa infirajiha bil qamam ado sankabay mbecci sankabay abecci ka dayele kabo kaba nogo dola kaba nogo jemami ni akan nogo sankaba becci kabo ola wa huwa julal an-nur al-azim alladhi yabharu al-absar o kaba nogo ye nuro la made ni nyaaya ye doro abenya yere kaba kabi jatige adon malikaw be jige o don ka ko baw do ye munye malikaw be groupe be jige adon ala yere be bo la resi sanfe abena qiyama keneka na chogomu bima yeligu bi jalalihi na chogomu kakani ala ka masayai abena qiyama keneka ka kiru tige jonni ni woche ala fule ko de foni ayaw kono wa yawma tasaqqaqu as-samaa'u bil ghamam baw bimana anni al-ghamam ado sankaba becci kabo kaba nugo jema dola ni sankaba cira dayele la abe adabe na dayele la kaba nugo jema ndo de bejigi abe dale abe ci kabo kaba nugo jema do de la wa nuzila al-malaikatu tanzila malikaw be groupe jigi qiyama keneka samba biduru hada madam bode ke jole la qiyama keneka jinani hada madam be jo sankaba furu malikaw beri jigi ulu be ke araye ka jinani hada madam kori jinani hada madam bucela sankaba fulan malikaw fana be jigi ulu fana kacha sankaba furu kam malikaw ye ulu fana be ke araye ka sankaba furu malikaw kori sankaba sabana taw fana jigi be jigi ulu fana kacha katime sankaba fulana tawka u fana be ke aranye kulu kori kata nani na kata duru na kata woro na donc u bena sankaba na malikaw jigi na u be ke arande ka kori
malikaw ni ara wolon fula min fula ni ye sankaba kila malikaw beke aranye jinnani hadamaden de bu be tela enjila kureninde ube grupu jigide ado hadisaw nana ni sankaba cira kabo no jemaima malikaw be grupu jigi ka hadamaden korite aya wure kono ala yere bino fo ha وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا يتري على بنا ملكاو بصفا صفا لا ريش ملكاو من بي ملكا شيغ من بي لا ريشتا وبيجي على بنا ناتشغو من كاكني على يركا مسايا ملكاو بي على نفي كان سبوه القدوس رب الملائكة وروح سبوه القدوس رب الملائكة وروح ملكاو بي على سنة يكنا ملكاو بي جروب جيجي على بنا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا ni okera sankaba cira kabo no jema mamalikaw grupu jira ka hada madeni jinna kore ona na yawre kono hal yanzuruna illa an tatiyahumullahu fi julali min alqamami wal malaikatu ala ko hada madon be fumun kono qiyama keneka akute ful makono ye fo ala yere kanu makaba no do kasumala ani malikiyaw fa yawma ya warakun ala ko do waqatil waqi'atu min beke o do o beke wan saqati samau adu sankaba becci fa hiya yawma wahiyatu adu sankaba afambe kanogo wal malaku ala arjaiha o do sankaba be malikaw be sankaba kero bela ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ودول ألك الله رشيب مالك يمنون كنوباتا شديدو برما على بنا قيامة كنكا سنة ألك قيامة كنكا حديثة جندو دينانا ni hada madewun jora qiyamah keneka samba biduru hammi gelera washu kera hada madewun be faranyugonga yala ante mugo nyini ba nimbe ala delanye ala kana ka kiru tige beki ta yordo ko gele yara de adama don ba fu mugo juma be ko ke ambe faye adama de an ka tan fa adama fi akala delanye ala ka jigi kana kiru tige adama nan tara adama fi amba ale majamuka an kan ewa ko fonye faye adama ba fo munye aw fa yere boar janna ko naka jurubute ko la ko ne kana yiri do de nyodu ewa bi nete seka ala deli ko kana kiritige ne be nyere de makarabi ndesede nafsi aba fo ayta nuhu fe ale de ciden fule ambe tan nuhu fe abu kuma kele ne fontese ne ala deli fenye manka deli minna ayta ibrahima fe ambeta ibrahima fe aba fo attese ko ale galon sabatige ayta musa fe ambeta musa fe aba fo ale modo fa kala man yamra ka fa attese ayta isa fe ambeta isa fe aba fo netese mate junbu fo ayta muhammadu fe sallallahu alaihi wasallam ambana ciden fe aba fo anallaha me ciden yere te wuli direte kala delite de akwa betal la reshikura abe bi kasujuri bi alai ko ala be tanunu do bila nenka ka to jiya kono o tanunu ta hakili la yere la gara de ala bo tanunu bila nenka be ala tanunu e ala ba fu muhammadu ikunguli ikindeli mbiso ni yomi nyini mfe mba kiye ikindeli ni ndeli minya ba atoitala
ciren be ala deli aka jigi akana kiru tige balma do woli ju be de ma baw be de o be bena fo ya kunu kataw shegu be de am mo kew be koy am fa koro be koy mo shi teta nunu fe am beta min fe na be ala deli ala be jigi kana kiru tige balma de pejiyan kono an ka kanna gelani bambanta bila be ka tugo ko o ala bina odela ode chogo fulani nye waja rabbuka wal malaku safa safa ala bina malikaw be safa safa ni ala nana jinnani hadamade malikaw korile awla awa ala ba fo jinnani hadamade ya ma sharali jinni wal insi man sata minkum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu awa ba fo jinnani hadamade ko bina damina de mogum ni tayro bi bolo boyro bi bolo ni sankaba ka yoro doye ube dugma kulo ka yoro doye bode ko bena damina de ta yoro be min bolo boyro bi min bode la tanfuduna illa bi sultan boyro de biya ko shi te saka bonni adelela de ma dima o delate mo bolo o ta yoro te mo bolo o boyro te mo bolo ala ko al mulku yawma yajri haqqul rahman ako adon maralich nyalamaye ala de taye maralich nyalama munna ala ko maralich nyalama ama fo marali ala taye do parce que jiya yere maray ara de tayo ne marali kala galom marali kala do beya galom marali kala do be jiya kono u ko lu ye marali kala de ko hu sago fo ko hu sago ke no bi min kalama ala ba ka jom fitinu do bulula abu ge ko bu ka palashi la ube abu fa ube abe fa dowla palashi be minula ode ya to jinya kamara galom marali kala we faralembe ala kamara la me qiyama wote ye qiyama galom marali kala shite ye kene kai marali tinyalama marali mi galo tala ado oye ala de tay ni ala nana qiyama kene kan na chogo ni na kakani ala kan masayaye ala ba fo liman li mulkul yawm aba fo folo aina mulukud dunya aina al jabbarun aina al mutakabbiruna liman li mulkul yawm aba fo juya masaka ubemi yere bunya baga munun tumbe jiya kono bemi yere sago kala munun tumbe jiya kono bemi bi marali e jontaye ala be ni fo jabu baga de be soroya ina dume kunninne kombe fenwo fenke jamana in kono nin kombe jamana in wuli yorun kene ne be sika jamana in wala jama be mbolo jamana tile bi akoro afanta nani be sika tasuma do abela yorun kele ko be sika ke kuma kiyama kene ka ko sika ko yemenu li mulkul yawm aina mulkud dunya aina al mutakabbiruna aina al jabbaruna liman al mulku al yawm jabli kala shite suru qiyamah kene kay ala yere de ba yere jabi lillahi al wahid al qahhar aba for bi marali ne ala kelem pewde taye ne ala min ne karabalin masaye ne de taye biye bi marali be ne de bolo wodi yato ala ko al mulku yawma yajil haqqu lirrahman ema hari suratu fatiha damina ko maliki yawmiddin me ala te jamara me munna marfu maliki dunya wal akhirah maliki dunya wa yawmiddin munna mafo parce que diya marali kala galam marali kala do be farala araka marali la oda to ko maliki yawmiddin don ni ne be mo sara o don ko ni marali ne ala kelempe de tay har marali kala galula mataye o yorola oda to ko maliki yawmiddin amma fu maliki yawmid dunya wal akhirah kasorale de be jiyani lagara maraw me do de sarala jiya kunu ya ku yere bonya ka ke yere sago kala ku nu ye marali kala ku yere fara alaka me lagara wuteye wada ta ko al mulku yawma jil haqqu lirrahman maralik nyalama addo ala de tado wa kana yawma alal kafirin ashira ewa odo amanu ko kafir kare
o don ka gele kafiri ka kosobe qiyama do o don ka gele kafiri ka parce que do kafiri nyaate foyi laye nego jolowo jahannabawo malika munum ba mina la jabaw ni fen a nyaate foyi laye ni ote o don ka gele kafiri ka de abe ko mina nana ayawre kono alal kafirina wa kana yawman alal kafirina ashira أي شديدا شعبا لأنه يوم عدل وقضاء فضل دون كجل كافر كمنا بس كتلنا دون دي ودنيا أني كيسرا فسمنتني الله لا نمك على الكافرين خير يشير عمر آياتنا آية ورلا أمنوا كافرك أكجل كافرك من بلما أدو أكم نغمو منك hadisai dogana qiyamah do samba bi duru mu'mini ti dafale mbolo mu'mini ma bolo abe komi salli wakati dro abe ke ale bolo komi ki ka salli jita ka salli dro wakati be surnya le bolo chogo de la mu'mini akan no mu'mini kade nyamano ko kafiri de ka wa amal mu'mini wadi atu bun kasiru ko mu'mini fa kama qala ta'ala la yahjunuhum al-fajr al-akbar jatige bamun be qiyama kenen kan wote mu'mini jatige bamun be qiyama kenen ko wote mu'mini soro wote mu'mini jatige adon ka gele kafiri de ma ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا تمام على القيامة فوق كافر كوكا بارو بكوني نتيلة دوني كفيم مشي منون باكونو تسكا من الشغمي كافري كبارة تسكا من الله غير كوابا نفقتلي فلنا تمامي آية لبا ألا يافو كل لا غرمان كافريكا كوكا جل كافريكا دونك الله نايرا نيندوي اوا مغو كيرا تونيالي كلاي يكا تونيالي كيرا كافريا دي سوا يكا تونيالي كيرا مشركيا دي وسوا يكا تونيالي كيرا منافقيا دي سوا يكا تونيالي كيرا يي بيديا دودو دي دينا كونوا نيمبي توغو دي كو تونيالي كلا اكو دو تونيالي كلا با بولو فلاكي دي ويوم يعض الظالم على يديه على كودو قيامة دو ما أنا أذكر يوم كيدي محمد دونفو يكم منتو يدوم من نيتو نيالي كلابا بولو فلاكي دوكو كون ميني اوا وقبتا بن ابي مؤيد اني وبي بن قلف كون نون جينا اولوكا كباريا دلا كون بن كشير بن فوتشومي يخبر تعالى الندم جالمي الذي فارغ الطريق رسول صلى الله عليه وسلم أكو على بانك باريا كبوت تونيالك لك النمسما تونيالك لم من يتيرين كسرا فرانيغونيا نا يتيرين كسرا بلا وما جاء به من عند الله من الحق المبين أن يتيرين يتيا بانغالي من نانا كبو ألفي مهم يوبلا الذي لا مرية فيه تيا من شكتالا وسلك الطريق أخرى غير سبيل الرسول ناتجي تارب دو سرا ورلا من تجيرين كسراي فإذا كان يوم القيامة نما حيث لا ينفع الندم ni qiyamah don kera nin tigla mo bin nimisa don min kan nimisa te mo nafa wa adda la yadayhi hasaratan wa asafa aba bulu fulade ki nimisa bolo ani dusukasi bolo ako وسواء كان سبب نزولها في أغبة ابن أبي معيط أو غيره من الأثقياء بنكسير كأكيرا سوا نا ياسر أكيرا سن آيات جب سببه أغبة ابن أبي معيط وبي ألتنا كنا قولوا فإنها آمة في كل جالم أكو آية بيتوني لكلا بيرتا آية بيتوني لكلا بيرتا بس كتوسير كلا وكو الإبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب جاتب القرآن آية لبولي دي كبابي دي تفوك تقياما كو أجينا كرسكا جاتب القرآن أو منياتو يري
ewa maliyo ewa jamana nunun kono mogo caman ta yere jatemina ni ayaw kono folo qur'ana hari munu laba qur'ana tawsiri cogo min nana nunu na nyogona nana ewa nin jigina ubata buna mi mu iti deka bo wulu mi sigilendo ale min be mogo lakala be mogo tawsira le shente yenina jaman min sigilendo wulu shentala ubata buna miti abu mu iti deka kodo wulu nyana qur'ana majigi wulu kayre bo ibe shiga wajinu qur'ana cogo de wala ako harin na sabo aya su jigi sababu ye ubata buna mu iti ani ona nyogona ako ayen betto nyalikela bereta كما قال تعالى أككم ألك آية وركنو يوم تخلب وجوههم في النار كتا آياما أكم بآية جماما وقالوا ننتيا يوم القيامة دو أبنا بريبريلات مغو نيتشيدين كتاسرا من فلن نيماتا مغو كيرا سببوية كيبو توحيدك كيك مشركية مغو كيرا سببوية كيبو مؤمنية كيك منافقية مغو كيرا سببوية كيبو سنة كيك بيديا مغوية يوم القيامة دو اي رد بير نتاكي كوهارين تون كنا كرسا منا كاكينتريه ere bofo asego batula na mabato ama batula munufriya ala ko cogori suratul ahzab kono aya bi woro ni woro wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim bi'afayn min al'azab wal anhum lanan kabira bun kasiru fulaka koriya ke katawde maw ayo koriya ke katawaya de ma akunni aya ni waya de be nyugon tafsiri ala ko yomul qiyamah wa qalu muhummun makiden ka sirata uyetri gawru ta utugra mugawru doko mun nufili kabo ciden ka sirama qiyamah do qiyamah kene ka yire ba wa qalu ba fa rabbana inna atana sa'adatan kubra'ana aw ba fa antigala aw nyankan nyemo antugra wulude ko de anan kam ma baw imaye o kubra'ana ala yire de kayado ala an kan nyemo anan kan ma baw an tugra wulude ko de fa dalluna sabila wulude yan fili kabo e kasiraka rabbana anti ala atihim bi'afaini min al'ajab ala la jabat dubule ukal la jabake fulade ni la jabak kelende anka fulade da uluka la jabat dubule ka ke fulade de wal anhum lanan kabira iku danga ku maboy kan nema maboli min kabbo ko sobe etumbe kele ke mo min jiya ko ki ka droki bo aye ko be kele ka yede ko mo kana lagu gosi mo kana sabte qiyamah kene ka be jole yere ba dangai iba fo la ka yanga kata danga kata dubule ka damay ala ka danga ala ka mabo akan nema la maboli min kabbo ko sobe wode ni wona fuleya ala ko do to nyali kele ba abolo fulaki kelente de yaro jiya kono ni hada made ko do isro ni misra diminana bolon ko ni kelende beki me lagara ni misani jiya ni misate kelenyo koy lagara kan ni misakabo a dimilendo kateme jiya taka wodi ato ala ko bolo fula de beki o yorola ibi bolo fula bedeki o yoma ya do zalim ala yadayhi o do qiyama do to nyali kelaba bolo fulaki ya gola yerebafo ya leitani kalmatu tamanni kannata sa attaqajatu ma rasuli sabila har netun kasira mina kafara ciren kan tumbe jiya kuno watimi har tun ka ciren ka tasira mina mo ma ciren ka tasira mina qiyamah kene kay rebe ni misaka nin foye wa man yusaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بيني كترغته ترغا كتا ايمغو كتر وتابلو كروسي اي ترغا كو كروسي ام بتابلو كلند دو جيان كونو تابلو كله ام بودي دو جيان كونو توم بنغالون في كريكري تشيدن كسنة تشيدن كتابلو ام بودي دو ni mugun be ciiden ka sunna ni ciiden ka tabulo ka ibe tabulo ninon ka ibe tabulo sahalen ka mugun mo te ciiden ka sunna na ka tabulo ka ibe jahannaba shiraka ala de ya fode o man yusaghi rasula ala ko ni mugun mo ye ciiden soso
min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kanda bangalen ko feyiye wa tabi khayra sabilil mu'minina mu'minu be farlan nugun ka kamin ke sirai min ye salafu salihu ye shaybu tabinau nugun farlan min ka ko ke tasira ni bato chogoye e yo bila ni wallahi ma tawalla ala ko e yire bila sira modeli min ka ni ala bito o shiraka wa nusulihi jahannama la garam bi bila jahannama kono wasati masirai kallama yoro juguyara shagal bani ko salafiya dalila fule qur'ana kono katugu ciden ko sunna salafu salihu adalla fule nin qur'ana ko wayattabi khayra sabilil mu'minina mu'minu ne juma kullu saba shaybu tabinau nunu farala nyugun kakka min ke bisku nasirin aqidani tabulu ni bato chogoy ni eyo bila ko jamanai ko wa tabulu kacha jamanai ko beni ka fa boni ka tabulu eye kiden tabila ye salafu salihu tabila ala ko isare min yalla gara ki bila jahannama kono awa afuleya awa ala ko yomal kama do bi bolo flaki mo kiden ka tasira bila ako qiyama kene kay bi bolo flaki e yere bafo harin tun ka kiden ka shirai harin tun ko mina kinto jiya kono kana shira wareta e yere de benni fo qiyama kene ka kanumisa ne abi nafa o yo kanumisa ti nafa de يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى halaki be ne de sa yere be halaki wule ya waylata halaki be nyede lintani ne harin tun kana ya laita ya waylata lintani lam attakhij fulana qalila enne kanna tasa harin ne tun kana halaki be ne de sa harin ne tun kana karasan mina kinto jiya kunu ka kinteriye harin tun kana karasan mina ka kinteriye آيات دفا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا ويت لنتني لم تغن فلانا قليلا يعني من صرفه عن الهدى أكم بجمع ko harin tun kana karasan mina katin teriye min ya sagi kabo kandama wa adala bihi la tariqi dalal min duwati dalalati anina jengena katama kala jenge kata fili shirama min ye wa dawa kila fili bantuwe duwa dalala wele kila fili bantu munin be jiyan kono de akambe wulu de ma munun nya bo kiden ka sunna ka katabila firishaka akambe wulu de ma sawa'un bun kasir ko chori wa sawa'u fi jalika yatabun qalafi aw aquhu ubibun qalafi aw ghayruhuma aw kunni wele kila jugu akera sa yatabun qalafi de o akera sa ubibun qalafi de o akera sa nunu fulatana de do ala kan ko ni be wele kila jugu bedema munun be mo bo ciden ka kanda siraka ka to bili fili bantia sirawka etun do karamo sugu min no fe jiya kono de fili banti karamo abibo tauhidi da kibla shirkula kibo sunna la kibla bidiyala kibo ciden ka batolila kibla hadamaden batolila qiyama do yere ba fude harun tun kana karasa mina ka tinteriye laqad adallani an dhikri awa alede ne fili kabo alatama alede ne fili kabo qur'anama alede ne fili kabo ciden ka sunnama bada ijjaani alata nalen ko fenema alata nalen ko fenema alede ne fili ay bada bulughihi ilayya alata selen ko fenema alede fili kabo aka don kama konni ayala imamuna qurtubi ni tafsir qurtubi ta akunni aya bayirana hada madenki yere korosi jenyogon juguma jenyogon jugu tama nyogon jugu baroke nyogon jugu mugo ki yere kolosu mare mugo be shirku ya baraka yere korosha ka jenyogon nyama
mogo be munafiqiya baraw ka yere korosa ka jenyo nyama mogo be bidia shirawde ka yere korosa ka jenyo nyama mogo ye sisa minna yere korosa ka jenyo nyama mogo ye dolo minna yere korosa jenyo nyama mogo ni alen tade bari la tade wakati bi yere korosa jenyo nyama mogo ye donkri lamina ngana yere korosa ka jenyo nyama mogo ka baro dayna aka direm be ye korofoli ni neme mayaye yere korosa made dangade yere korosa made ajenyo nyama de almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhaliluhu kidan ko hada maden di teri jogo de kare adola kelen ka koroshirite aka jate minake ibe mo min ke teri iko nyenyene ko do de kidan ko masalu jalisu salih wa jalisu su kanafi kahamil misk wa nafiq likir wa hamil miski imma yuhajiyaka wa imma tubta minhu wa imma tajidu minhu rihum tayyiba wa man nafiq likir wa imma yahruqa shiyabaka wa imma tajidu minhu riha mutina bagalu beni qurtubi beni hadisa bedo ni ayat tawsirila ako ciden ko jenyogo nyuma a jenyogo nya ani jenyogo njugu asibi nyogo nya kam misale ya be komi parafen ferela ani famfinyena parafen ferela fule ako imma ana parafen do takadima wala eyere na parafen do sabolo ube parafen ko ni nabu yelema ebe kasa duman soro innun kono perita de jenyogo nyuma yo ode nya ko famfinyena na bi famfinye eba akoro akol anika finu jani ube ina kasa jugu soro innun kono parce que tasuma mununi mana munun be jani ani bi munun be jani donc lu koni ka kasa be do innun kono mana ite kisama fo ki bila nimisa dora dondola donc hada maden ki yere korosi wodi ato ala yere ko ali aqillau yawma yaj ba'dahu li ba'd adu illa al muttaqin ala ko teremon be ye ñogon jugude qiyama keneka fo munun ka teriya nu ka jenyo nya kera la siranya ka wodi ato al-Qurtubi abe malik bun dinari ka kuma do natiya ne kuma nye Sheikh Abdallah Bumbaji kama jimu fatawa kono ja ya ta Qurtubi da kono ne kuma nye Sheikh Abdallah Bumbaji kama jimu fatawa jijum mugani fulana ndele ka kuma nya kono be ni tawsiri ni aya tawsiri bahasu Qurtubi kono nya soroy مالك بن دينار ورحم الله مالك بن دينار هنا قال مالك بن دينار كو تشوري اكو انك ان تنتخل الهجاره مال ابرار خير لك من ان تاكل لحلوى مال فجار اكو كتم غنيم نوفري هار نيبه كبا كرود دوني نوفي كو دا كديلا يكتا دمني دمان دو فاجري في قرطبي ni ayat tawsir la malik bu dinar ko ka ke mo nyuma fere hari ni be kabakuru de dunya no fe abibla kabakuru doni de la de ko da kadila wayima heraye kateme ikata dumuni duman du fajiri no fe atesra alanye atala ka dan kroshi donc on be fantangere fe sisa hein donc ayri badunawo ayriba barakelawo adolo minnawo adolo ferelawo asisa minnawo asisa ferelawo ire korosi nimbema kuma mana mushrikuni bidamu kamene kuma mana mushriki munumbe karamu munumbe welelike kata shirku karamu munumbe welelike kata bidiyama karamu munumbe bidiyawu sabati karamu munumbe bidiyamu tanu ire korosi jenyo nyama shinu ibetan nimisa yorola yoro min kan nimisa te foynya ima abedje nyogo jugu دوات الدلالة إن أخوف ما أخاف لأمتي علي أئمة المدلين سيدو وريو ديفو أقول من كم منتم بشرين كم منتم مغسوق منما نيما فيليلو نيما فيليلين تقول نغنية بلاوني دوني دي كجيا بلاوني دوني دي كاللاغرا آية يرقرش لي آية دي فلين نيمي
adin yo bugu tama nyogonya a jama yere korosa maka cinya nyine de aka ciden ka tasira nyine de ciden ka tasira yo de nyina ka koka mun mugo mak sa ciden ka sunna kambal moy ben mi sallallahu imam na maliki ko man mata la sunnati mata la khairi kulli akulli sara sunna kai sara hera beka ahmad bin hanbal yo nyogona defo akul man mata la sunnati mata la khairi akulli sara sunna kai sara hera ka ay sunna nyina kaka de majhabi ko kana bo ciden ka sunna ka ko majhabi ko tene majhabi ma ciwo karamogo ko kana bo ciden ka sunna ka fa kurushira kana buaka fiqh ko kana buaka sunna inde kanyini aka taka mene as-sunnatu ka safinati nuh man rakibaha naja wa man taghallafa halaka imam al-malik yaminde fo fi kitabi abu nu'aym hilyat al-awliya ako ciden ka sunna be ko min nuh ka kuru idonna ko ni yele lala aka ikisra nima yela kay be halaka idonna sunna la ikisra nima do sunna na dorobe halaki mun yago maslaha tede ko ande ko sunna doronde ko nite sunna ko doro ko be jahannama ne ma fo ala do fule ka fo ya mo mo ci den ka sira bila ala ye ci den de ci ayi dawre ci amma nda me do ma ko bon tema te jide ne muhammad ibn wahab te ci de ne ulu te saka bu antaka e bi tamin ka wawde jigraima ede tamin ka ko te suka buanta ka eye tasoro chugori wa hote jige ma ete chidenye tate bunte mi abolo tate muhammad muhabu bolo alquran wa sunna ala fahmu salafu salih bunte mi atayo wode muhammad ibn wahabu tayede eye tasoro ala tate chiden tate wa hote be jige ma wa ambe buna basa ka kuma fuye ko buna basa ma ko musalimatul kajabu ko wa hote be jigale ka ko wahu be jigaka shaytane ka wahu be jigaka yo eta min bi bolo buntemia ko ni tate buntemia bolo ambodo buntemia tayel qur'an wa sunna ala fahmu salafu salih muhammad ibn wahab tata bolo atayel al qur'an wa sunna la man haji salafu salih ne eta min bi bolo qur'anate hadisate shaytane tade do shaytane de be wahu ciema e bode ka nin bebe fo jamana in kono ya setane tabi bolode nin mo ma ciden ka sunnata karamugo munun be ho wallahi ne sankelen ke be tawsirila ne ma tabulu shi sabte tawsir de ke ko aywa doni ni kara odela ahmad ibn qassar kum na barika don na salafu salihu ka kuma ulade alay barikan min do salafu salu ka kumala o barikan nyonate an ka kumala ako salafu salihu tumbe kuma li ijli islami wa rida rahman ako salafu salihu no be kuma ne islamiya be korta soro chogomi ani kuma minni ala be jenaye ube ala jenni ni chogomi salafu ka kuma do yede ako amma na hanu ako me on نتكلم لإج النفوس وطلب الدنيا ورجال قلق أكم أو أم بكما دي پرون كما نيري كان كنيري كورتا كنيري بنا أم بكما دي جيانيني دي كما أم بكما كهذا مدام دي كجيانيني أكو دي ياتو مغلبون كما بركاتولا salafu tumbe kuma de dina be korta ta suru chogomi ube ala jenyine chogomi si san kam nugo ka kuma yede nyere tinyere de yira tinyere korta anin ka jenyine anin ka danfo jenyine barka be dola suno wajulu min be kenin jamana kono kolokolo do kolokolo tewo ni munna barka ma dola an ka sabi ka tanyere man ka nyere kontrol ka nyere jatemina donc mbaluma be min fo mogo ye ciden ka sunna min fulani nye ciden no tamulo min nana ni mogo yo bila ko an ka jamana tergaw de kacare ko tabulo de kacare ko beni famu de do ni sara ima sa ciden ka sunna ka nimisa ni soro nimisa min ni te se ka récupérer ala kan kisama kaburu la yere folo dombe nyini ka segula dombe nyini ka fakorola dombe nyini ka mokela dombe nyini ka majabila ma rabbuka وما دينك وما نبيك
ibu ni kare itiga alai done na ya soro ni tauhidi done na se ko jabi ika dina jumaye na ya soro silamiya sahalen tumba bolo silamiya sahalen yemunye as-salafiyya huwa al-islamu sahih shagal baniyo defo salafiyya de to ko silamiya sahale har kafiru yere yofo har kafiru ko salafiyya de ko de silamiya yere pe sahale ko silamiya nyumaye salafiyya de ko silama be se ka soro yede c'est vrai ko ewa salafute mais comme salafiyya ko de silamiya nyumaye yahudiya do ma fo saw francia aba to da on te se ko to tilo aba to do yahudiya do ma fo france ako salafiyya islamiyya nyumade la hawla wala quwwata illa billah yahudiya ni kafira ye salafiyya do mali do watu be ubu yere wele kata doni mangu yere wele kata dawa mu desira kata salafiyya do nunu yere fen kura de nunu yere bidiya de hari kafiru ye min do salafiyya bonda de be bukhari kono babu ma kana alayhi salafu babu ma kana salafu يدقرونه في بيوتهم من اللحم وغير من الطعام واللحم وغيره تامن بوندا ني بوغاري كونو بوندا باب ما كان سلف يدقرونه في بيوتهم من الطعام واللحم سلف اي كو كولاي تشغودي بوغاري بوندا دي باكا ما كان سلف ارسال سلفيا با كونو ويتباي سلف الصالح واختفاء آثارهم نتارو كلا موديل من بيت جامانا إنكا ولي كلا نوكا كرامو بولودي نتارو دي كلا نسوغني كلا موديل مبو بولودي دونك ألاكا هنالا ألاكا كي نمبي تشيدن كتاسيراتا دي بانكا نيانمايا أنكا نتاندي مثال الله غرا دونك نيغون حلاكني نيغون نيغي دي بيري كو دينا ونغالو دينا كلين دي بيت جيان كونو إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دينا كلين دي بيجيان كونو سلام الدين أكو دينا علي ألافي علي بمين جاتي كو دينا تقو كلو كجيان كونو على يرد وري فو قرآن أكو يسلام يدي آية وركونا لكو سلامياتنا نمو كو يبودي نيني كو كدينا ني على تومينيه لا غريب يفرم مو پردلي لو مو بونينون كاي أو تابلو فنا تابلو كلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تابلوا فنتابلوا كله تشيدن كتابلوا ala yodo fo qur'ana ko min de ne cide min nano de ne ala ka sirati le ne abbe kattugo de ko akala tugo sirami senu ko de ni bawti afara kabo ala ka sirama wanna khayra al hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda be kaso hera mai ciden ka kanda sirade ciden ka tabulo ciden ka kanda so ode kausa kanda sirabe a to be filibantiya ningalo ala kan kisi kantanga aya malaba wa kana shaytan lil insani qadula aw shaytani hadam lilla bila bagade ay yaghjuluhu an li haqqi abim malu yakabo cinyade ka ويصرفه عنه أبي لما كبوت يدك ويستعمله في الباطل ويدعو إليه أبي بارك يغني غالون دك كي ولا كتا غالون دما كي بوت ياكا شيطان بودك هذا مدم جن شيطان بودك هذا مدنا أو هذا مدن شيطان فنا بودك donc wala ya irani aya kono comme en ko tawsir kalaw ya fo chogomi mo kelen kelen jeni go ndugu yere ko lo sumade jeni go nyuma ni hari fantando ibe kabakuru dona no fere komi malik bun dinar ya fo chogomi hera bola kateme kata tugo jinya dunke ko hari nube dumuni nyuma damani shew damande duye tanke fajiri do foite korfolite foite riba balate foite sinsamite ika kabakuru doni fantando no fese mo nyuma kawso ye ala kan kisi kantanga وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا يقول تعالى مخبرا عن رسوله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على بان كباريا كبوا كتشيد منا كان نبي ما وقال الرسول تشيدنكم يا ربي كنت بألم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أكنت بألم
ne kam mogo banna nin qur'ana ma cido mere de nin fo wa zalika anna al mushrikina cido nin fo munka mushriku kanu la yaskhuna lil qur'an wa la yastami'unahu mushriku tunkira ute utulo majo ute utulo ku be qur'ana lamme ewa ute qur'ana lamme fana ku dabi ay ni qur'ana be kala uta lamme be man kan de ciala fakanu mushriku tunkira idza tuliya alayhi alquran aksaru laqtan wal kalama fi ghairi ube kuma chaya ube man kan ni kuma chaya ko were de la minte qur'ana abe ko mo chama nyere de be shanni e yo qur'ana aya do fe gorendo la ko be tawhid fo doro do be ta kuma do bila qur'an ube do be ta akatal fonike ko be do wele pour ka tiloche ka bo e ka kuma en kore ba fe ka aya min kala ba fe ka tawhid min fo doro ba tiloche ka bo qur'an ka yere sulani fe wore minte qur'ana la menye ko mushriku tumbo de ke ni qur'ana be kala ko bu e wa man kande chaya kono ka kuma wore chaya kono hatta la yasma'unahu pur kana qur'ana me fa haja min hijranihi awa kunni nye qur'ana banide bo gon kasiru fune ka qur'ana banni ni cide gon kam mo banna qur'ana ma qur'ana banni e chogo munun nya fune ko de fanya folo fule ni qur'ana be kala ebe man kande chaya koro ki rasula ni kuma wore pur kana qur'ana kalan kayime qur'ana bannido tele وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه أو نبنك اليمناني قراني إبنك قرانتي نتيجة إبنك قرانما وترك تدبر وتفهمه نبنك قرانتاسي إبنك قران فامو من هجرانه وفاني قران بانيري كي بكا تاسي قراني كي بكا قران فام وفاني قران بانيري وترك الأمل به وامتثال أوامره أو نبنك بارك لقراني قراني بلا منا إتاك كوكي ومسو كوكي واجتناب جواجره أو قراني يبال منا إمي يرقرش كبوما من هجرانه من فنى قرانا بانيري أو قرانا كيبا قرانا ما أتشغو فلده ni tafika qur'ana mebe mankaw bila qur'an ibanna qur'ana ma ni ma limana ni qur'ana ka ciya tigiya ibanna qur'ana ma ni ma qur'ana tashi ka famu ibanna qur'ana ma ni ma baraka ni qur'ana yi ayinya mara ni minye ka ke ibanna qur'ana ma ni qur'ana bali minna koy ka to yimo to ibanna qur'ana ma wal udul anhu ila khayrihi min shi'ri umbe ka qur'ana to ka ta donkirula أو خوني وبي كما ورو أو خناي وبي دونكنو أو لهوي وبي تلونكو أو كلامي وبي كما ورو أو طريقة مأخوذة من خيره من هجراني وبي كتير بلا شرا دوكا شرا من مكة قرآن كنو أكون من بي قرآن باني دي ekatado sira werela komi jamano fule chogomi ko beni ka teriga ekatado tabulo werelu teriga werela teriga min tabulo min mabo qur'ana kono ka qur'ana tatoy ibanna qur'ana ma fa nashallallahu al-karima al-mannana al-qadira ala ma yasha bun kasir kombe ala deli masammin kabo masammin yifuni sire masay masammin se masay na be se fembela an yuqallisana mimma yushqituhu fumu fembe ala dimi ala kan kisama ويستعملنا فيما يرضيه على كمبارا نغنى فينا من كدي عليه من حفظ كتابه من يك على كتابه كقلوشي وفهمه أنك على كتابه فهمي والقيام بمقتداه أني أنك قرآن بانك على كتابه باك كمين فو كم بلا منك كجونوي آناء الليل وأطراف النهار سور ليرو بلا أني أوتلفلا كيرو بلا على الوجه الذي يحبه يرضاه تقول من كده على النبي جناي إنه كريم وهاب على مسابده على سوني مساده أكو أمبي على دل أكانتي وتقوللا على كوكاني من بالمو هذا ما دون بين مغم يغاب ومنا نين تلغا كنتا ونين غلو جيا كونو كوبا نين قرانما قرانا تسكا فوي حديثات تسكا فوي مغو تاكي موسيلانو يركونتي يتاكي موسيلانو يركونتي awo mugo ni be hera fe yere ujenyogonya ulameli adabila de bidia mugo ka kitabu
mogo ko sunna alamman haji salafu salih uko mogo ko be bidia sirade ka haraka kitabu dirale yere ko sallallahu alaihi abaru nyogonya yere ko sama asigi nyogonya yere ko sama aje nyogonya yere ko sama yere tige ka bola pe mun ko tauhidi sunna alamman haji salafu salih ije nyogo ka ke wuluye o don ke ba munu sara o don ke ba munu be nyana mayala gere urudera munu sara o ka kitabu nyini iko kala ko kono do munu be nyana mayala ni ala ya ke ni min be nyogon ka be shiga kore ka shiga koro ni min te shiga nyogon ka ita nyu ante nyogon ka yek kitabu munu dila yek ka setu munu dila aku nyini de ala ya be je ya we sani qiyamah do akata bulo fulaki ala kan kisoma وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك تمام تشيري صلى الله عليه وسلم مكة كافر وتنبا جغيا وباكو وبين مغو ساقي كبوا كدينما وبان لغو سيسوني تلي ala ko cide mo kazalika akon makan kaw kera e juguye chogomire mo madamina ila ko nyere ka dugu mo kinko nyere ka kabila mo kinko nyere ka bali mashru kinko kabilin kontrola kinkele kin juguya ka kin ma juguye ala ko cide amadamina ila o kazalika e kam mo yi juguya chogomi ki ko chogomire jalina li kulli nabiyyi aduwa min almujrimina nabiyima najuma temina ni alaye jugude kula cinyale kelawla namuru jubun kanana ibrahima fayire yako ibrahima fayire ayako kage ko akamabo alela wahjuruni maliya ibrahima fayako firawna ya musa ko kabila kontrola faye jama wula kama ku beta na ka jama be faga firawna yako ayi musa ko nuhu kam mo chogola salihu kam mo chogola ko salihu tumami ayu wala katatta wudima ko anjigi tumbe fana la ko yem mo nyumande ye jogo nyumate e de fana fuleni nye an fa tumbe munum bato bambali wala atene hana amma kana yabudu abauna anjigi tumbe la ko be ke mo nyuma e de fana fuleni nye e be ambila e be ambale ko ankana an fa kuru ka bato fi umbato awa madamina elade nimma ka kawye eko e ka bal masuru yi ko yire ka sinji yi ko madamina ela eko na chogo min makade fu utara bemben ke an ka faga ne ala yen nyamura dume ka bo awa akon nabi ni wannan ya tamina abbe kan mugo ajugu surola bela ni chogo de la chinyali ke lawla amadamina ela mbal mo ni nabi ni be ya jugu sura yere lawo nyode fu ni eko e ka jo nabi ni mo ka jo yoro lali wala mo warasatul anbiya eka ke doni ke bagay nabi ni mo tumbe woni ke kata minna eka ke woni ke tay kato ma ko ni be ka be ini be ka edeme be ka nyumanke o be sika ke ci do mo mi soro bo soro jugu de be soro ila jugu shagul sala bunte me jugu de soro la saraka so de la o yem mun cinyala ani doni ke ba jugu ye nyugo soro tilela be to tununa me duya tilete bo kabbi ni bunte ma to te fo jiya fantanani tilete be ka bo ni atote ni sute ko ni dugu beje na to te fo jiya fantanani ani masake mun ye nyugo soro ani doni ke ba mun ye nyugo soro ani na fo tigi mun ye nyugo soro dombu to do fo no ye masake min to ko fo ni e wakila gosi Muhammad ibn Abdul Wahhab aye kolokolo daguni kolokolo jugu de soro mais dombo don ke ba jugu munun tumba tilela biria mo na mushriki dombu do ni ala sona le to be bo diya kono Ahmad ibn Hanbali ani don ke ba jugu dama de ba nyogo soro fi khalqil qur'ana na jora sunnaka atanunu fulaka fokata jawli ani don ke ba munun tumbe non dombu do ban mo shite min dina cinyata ko be nin tauhidi defa ka shirku kele ka sunna defa ka bidiya kele ko ite jugu soro yere la awo ka jugu te boyoro jafana ha ka jugu be boyire korode
iko fana famu fana ye ala yere ka hikima dore ani ala kan la jarabi dore o de fora ci de ne e yere kam mo fule ki ko cogo mi de nabi ni nabi temena ni ala ye jugu de ke abela cinyali kala wula wa kafa bi rabbika hadiya wan nasira awa muhammadu ci de wasani ala ye ala wasara kanda bagaye ala wasara deme bagaye bunga siri ko ya ako وكفى بربك هاديا والنشر أي لمن اتبعك رسوله لمن اتبع رسوله وأمن بكتابه وصدقه واتبعه أكو ألا وسرم مغمى كند بغي ألا وسرم مغمى دم بغي مغمى تورا تشيرنكو كتاب من جميع تشيرنك مغمى تورا تشيرنك كتابكو مغمى تشيرن تجيا مغمى تورا تشيرنكو فإن الله هاديه وناشره في الدنيا والآخرة ala be ekanda adi deme diyani laghara wa inma qala hadiyan wan nashira lianna al mushrikina ala ko hadiya wan nashira munna parce que mushrikun kanu yasudduna an-nas an itibal al-quran itumbu mugode bali ko kana tugu qur'ana ko li an lan yahtadiya ahadun bihi pour mugoshi kana kandani qur'anai wani taghliba tariqatuhum tariqata al-qur'ana pour uluka shiraw una saiwa qur'ana kasira sanfela so utumbo de te fali haja ninde koso qala lako wa kadhalika jali li kulli nabi aduwa min al mujrim al aya kata aya lawa awan balmo mo ko cide ufana bi aya wure de la wa kadhalika jalina li kulli nabi aduwa shayatin al insi wal jinni wa kadhalika جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن او ايه وركنو سوره الانعام كنو ala kun nabi nyuma najma bo cogo de la muhammadu jugu soro la ela cogo mi de nabi nyuma cira ni ala ye hadamadin shaytanu ni jinna shaytanu do de ka jugu ye parce que hadamadin shaytanu mun ala ya bila jinna shaytanu ne parce que hadamadin shaytanu na cogo kana hadamadin ma cogo kacha jinna kuni ni obi waswasu ni ko uzibillahi minash shaitanir rajim o yau fura yau mi hadamaden shaytane waqatu dola ni ale ba fe ka doila ki boy ka cinyaka ki bila ka bidala ki bila ka ngalonka ki bila ka nindumoka waqatu dola abeni mani deme dishrade ka toka wori dima ka toki deme ka toki wuli dumuni wula no mashaka mo yele masa ubadda mina node dobe do ila ni wori de ni demeli sirade wodi yato salafu ko hari bidiya mugo ka demeli aka wori ko sunna mugo ki yere korosama ko almalu yamilu birijali kunna fulu betani cewu yere ubenani mani wori usira ya ni demeli sira ni omanya togo dola unana ni mani tanuni sira drama leni ka kuma kanyo leni ka wajuri togo kanyo me ni tunyen ni kuma boy ka kuma ula ubena ni usira fanaye ni ushimanya bagali sira bena ni me jantu yere la wallahi kadi ne kateme mo be ka me ni me jantu yere la nim palasi be la baki ge ka boye ubena ni bagalu ye o di yasto ala yestuma na tumbe jugu akwale hadamaden shaytanu ani jinna shaytanu be ke jugu yen annabi mo jugu ya aya damina hadamaden shaytanu de la parce que ale kan na chuko kacha shira chaman de be hadamaden shaytanu bolo kana ima wodi ya to damina na alela o ko fa jinna shaytanu fu donc ambe ala de la kan kisala kan sabati balmo dina ka cinyaye bara ka baraka ni cinyaye o fana ya damana koye ka sabati cinyaka o fana ya damana koye de allahumma arina li haqqa warzuqna itiba'ahu tire nyen ninde fode ala cinyaye ranna ka funnin de cinyaye ni ye cinyaye ranna kan garje gan ka baraka nay jamana ni kono mo chaman de cinya don bari malami garje ko ka baraka nay de warina li haqqa warzuqna isnabahu warina al batila warzuqna isnabahu ala ika galon fana iranna kun ni nyen galon de ni galon iranna kun ni nyen galon de ikan garje gamba nyire kurusa ma chukumi mo chaman ko ay ni manya ambaru ni te sunna kun mi ambaru ni te dina kun nan kala da delo ayire ya don galon do ma desra kabila aw ni be fana sorola sinya yera ikeraka
sabati fana ñina la fede sabati ciido wi allahumma ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinika allahumma ya musarriful qulub asraf qulubuna ala ta'atika ciido wi rek tumbe do kenunu de dusukun sabati baga an dusukun sabati ka din haka dusukun yele ma baga an dusukun yele makati ka batoma ambe Allah dilala kan sabati bani mai ma ya talawunu don ka ba dobe bi na kuma na ibafa be sunna mo fe nin ko ne sunna mo de sunna kuma de sini na kuma na abeta mushriku fe sini kare na kuma na abeta bida mo fe o ko fe na kuma na abeta turabu dalaw fe ta fanyere tula donc ala ka cinya yiranna ni cinya yiranna nan ka ke ala kan sabata ka fosaya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تفسير سورة النور آية مجاء سبع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. سبري سوء هجريا باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول نيني هجرا سانكالو سوانا بسوني وتاني ولو فلاني ميلاد النصارى وكاجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو تانا بسوني مغاني سوانا أمبو باكو جيكوروني غرفولا مسجد سلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وعيد من الله تعالى من كان كريمتان بغبغالية